بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لبوتي عزتري أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده ميجي මිසිල්සිලාගේ මීගේ කුරීගේ බොළුතකුගා තිබේෆුණු වානි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලතුගේ තෙදුකම එකලේගේ ෆානුගේ නුබුව්වතුගේ තෙදුකම් අංගාදේ තෆාතු එත වාහකතක එතන් හාදිසාතන් අඩුවස්සවාෆ අදේ මියදුගේ කුලාහුගා මත මියදුගේ මි බොළුගා අල්ගොන් මෙන් බලාලානි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලතගේ එකලේක ෆාන්න රිසාලත දෙව්වම ෆහුගා නබී කමා හවාල් කරවම ෆහුගා ඒරුග උළුණු යහූදීන්නා නසාරායන්ගේ තෙරෙන් ඉල්මුගේ අහුල්වෙරි එකලේක ෆානුගේ නුබුවත මත එකලේක ෆානන් අල්ලාහ් හවාල් කරවි ඒ රිසාලතන් ඉබාමීහුම් වෙස් ඉතිරාෆ් එබ්බස් ෆාවා කමුගේ බයි දලීල් තක අද මේ කීර්ති කුර්ආනුගේ වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවා ෆවා හකීකතෙන් الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله وهي القرآن الكريم فاتدبون ميهن إبا ميهن رسول صلى الله عليه وسلم صفة إبا ميهن كنيلكن إيجي إبا ميهن قابل دارين وس إبا ميهن إيجي فدان إهما يهودنا نصارى رسول صلى الله عليه وسلم إنكارك إكترم إنكار كريميهم إنكار كرمون ديكي එබ්බස් හාලෙග්ගා එමයිහොන්නන් එකලේක ෆානකී හග්ගු රසූලාක නොත හග්ගු නබියාක නේගියෙන් නු එහෙනම සෙබාමියුන්ගේ දෙකොළු වෙරිකම හසද වෙරිකමුගේ බොඩුකම මියදුවේ සල්මුන් මෙන්න ෆෙන්නාන ලොබ්වති අහුන් කමුගේ හගීගේ රගලන් එංගි ඉස්ලාම් දීනකී හග්ගු දීන් කන් රගලන් එංගි ඔළුම් ෆිලාපති බේ බයි ෆරායිත්තබ්ස් බොඩාකම කිබුරු වෙරිකම අදි ජාහා මන්සිවට්ටක ඉස්ලාම් දීන ಫುರಿಹಮಯ ಬನುಮದ್ದೆ ಕೊಳು ಹದಾತ ಏಗೆ ತೆರೆ ಯಹೂದಿನ ನಸಾರಾಂಗೆ ತೆರೆ ಬೈ ಫರಾಯಿತ ಈಗ ಇಲ್ಮು ದೇವನು ಫರಾಯಿತ ಗೊತ್ತರೆ ಬೈ ಫರಾಯಿತ ಏಕಂಕಮ ಇತಿರಾಫಿ ಇಬಾಮಿಯಂಗೆ ಫೊತ್ತಕುಗ ಎ ಬದಲು ಕುರೇಫಾ ಉಮಾ ಎಕೀಗವೆಸ್ ತೌರಾತ ಇಂಜೀಲ್ಗೆ ಬದಲು ಕುರೇಫಾ ಉಮಾ ಎಕೀಗವೆಸ್ ಎ ಬಹುರಿ ಮಿಕಮ ದಲೀಲು ಲಿಬೆ ಹೆಕಿತಕ್ವೆಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆ ತೌರಾತಿಗ ಆಸ್ಫಾವಾ ಬಹೆ ಅವನ್ನ ನಗುಲು ಕೊಲ್ಲಾನ ಎಮಿಹುಂ ಗೆ ತೌರಾತೆಗ್ಗ ಆಸ್ವಾಮಿ ವನಿ ಬಾವರು ಏಗೆ ವಾಷನ್ಸ್ ತ ಹುನ್ನಾತಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಮಿದನ್ನೆವಿ ಆಸ್ವಾಮಿ ವನಿ ಅವ ಯುದ್ಫೌಲ್ ಕಿತಾಬು ಲಿಮನ್ ಲಾ ಯಅರಿಫುಲ್ ಕಿತಾಬ ವಯುಕಾಲು ಲಹು ಇಗ್ರಾ ಫೊಯ್ ಕಿಯನ್ನೇಗೆ ಮೀಹಕ ಲಿಯನ್ನೇಗೆ ಮೀಹಕ ಫೊಯ್ದೆವೇನೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಅದಿ ದೆನ್ನೆವೇನೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫರಾತ ಕಿಯಾಶೆ ಅದೆ ಮೀ ತೌರಾತುಗ ಆಸ್ಫಾವಾ ವಾಹಕೆ ಮೀಗೇನ್ ದಲೀಲು ಕುರನಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಾಯಿನ್ ನಬಿಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ವಹಿ ಇವ್ವೆವುಣು ಫುರುತಮ ಹಾದಿಸಾಗೆ ವಾಹಕೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹಾರ್ ಹಿರಾ ಹೊಳಾಗ ಇನ್ನವನಿಕೋ ವಡಾಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ದನ್ನವನಿ ಇಗ್ರ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವ ಆಶೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವ ಆಶೆ ಇಗ್ರ ಅದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಪುಲ್ಕುರವಿ ಕೀಗೆತೋ ಮಾ ಅನ ಬಿಗಾರಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಕಿಮಿ ಕಿಯವಾ ಉಳೆ ಮೀಹೆ ನೂನೆ ಕಿಯಂ ಎಗೆ ಫರಾತೆ ನೂನೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ දෙවන පාරක්ස් ජිබ්‍රීල් අලයිහි සලාම් එකලේ ෆානුග හෂිකොළුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ග හෂිකොළුග ඉබ්බවම ෆහුග විදාළු වනි ඉග්ර කියාවාෂි එකමක දෙවන පාරක්ස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජවාබ් දෙවනි හම එක්කල තවරාතුග ආස්පාවා ගොත තවරාතුග ආස්පා මෙවනි කීකේතෝ දෙවෙනි කියන්නේගේ ෆරාතක ෆොයි දෙවෙනි තෝය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හම ඒකද හදීස් මොන කරබලි මා නබි කාරි තිමන් කලේගේ ෆානකීමි
kiwa ule farate nune kiyenge farate nune timwana faras jibril gufane kale gufane hashikolu ge hippe mafhoga vidalwani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ehen dennu vidalu rasul sallallahu alaihi wasallam ekale gufane ge fahappulum e ayetta kiyawa vidalu emima ibami hunge foi badalu kuffa uma ekiga wes ebahuri bay tantanuga adiwes nabiya rasul sallallahu alaihi wasallam ge risalatu ge tedukan deha kodde bay ibarait mekanyennu ekalege faanuge risalatu ge tedukan ma ibami hum i'tiraf fa wa kan ebayge nasarainge ilmrin ge tere bay faraita i'tiraf fa wa kan ebege nabiya sallallahu alaihi wasallam wacca furtama ayat bawa levum wahi bawa levum ekalege faanan aadiya khilaf ihsas takebbi ibefulane inge wada gannawane ekalege faanan ihsas wada gennevi e ihsas takge sababu ihsas bulta go samu ekalege faan biruful hi fawa haluga biruful wada gen ekalege faan wada gannawani khadija radhiyallahu anha gariha ge wada ekalege faan hadis ful kurawani ki geto zammiluni tun ekalege faan forwale bash ei ekalege faan feni wada gannawani aada khilaf manzare jibril alayhi salam ekalege faanuge aslu sifaga allah subhanahu wa taala khalqu qurba wa gota ekalege faanuge aslu sifaga jibril alayhi salam feni wada ganna rasul sallallahu jibril alayhi salam rasul sallallahu alayhi wasallam deke wada ganna ehimma adi ekalege faanan e ivvunu wahige burakama bodukamattaka ekalege faanu biruflu wada gen haluga khadija radhiyallahu anha gariha wada gannawani wada gemmi khabar devvani khadija radhiyallahu anha ekamana engi wada gannawa rasul sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq ful ekalege faana kimi mistakunna adeterega evves gotaka gosko kama kurbi farate duk riveti akhlaqen horejje kamu gawana ma huriha akhlaq ekalege faanu kibaga wa khadija radhiyallahu anha ekama hiki wada gannawa ekalege faana ki mehmanuna kame hittawa faratikka ekalege faana ki hajat jehbawa mihunna hitere wada gannawa faratikka ekalege faana ki rahimge gulun dama hattawa faratikka huriha riveti sibataki ekamana ingoda ge fawa haluga ekamana vidaluwani kalla wallahi la yukhzika allah kalege faana igutaka bes allah dere wada anganna washe allah subhanahu wa taala kalege faana gelleni lukurabane ef hoga ekamana wada gannawani rasul sallallahu alaihi wasallam ge ashikolu kalege faanu kiba e biruwenikan fila diyama ekamana wada gaddawani rasul sallallahu alaihi wasallam ekiga yahud mi nasara inge tere ilmu ga huliveri gariha mikama behe gotum ulum filuma wadaagi waragotugun nawfal ekamana gatima ge mefule khadija radhiyallahu anha rasul sallallahu alaihi wasallam mi dimavi hadisa ge khabar kiya devuma adu essewuma waragutun nawfal gari nidi wadagat rasul sallallahu alaihi wasallam kiya devvima ballawa ebe waragutun nawfal ekama hekiwe wadagennawa minba ekale gafan vidalu wani rasul sallallahu alaihi wasallam rasul kama hekiwe wadagenne minbaraki ekale gafan vidalu wani tiya bekalaki ekale gafan macca wahiba wale buma allah subhanahu wa taala fonu bi faradaki jibril gefanaki yei musa alayhi salam bis wahi baawale mu allah subhanahu wa taala fon be farat namus ei jibril alayhi salam ema jibril alayhi salam ki yei musa alayhi salam bis wahi baawale mu allah fon be farat egmani ki kalege fanaki ti haggu rasulik kalege fanaki ti aharmenge foittakuga wargatun nawfal vidalwani kalege faana behe gotum khaggu khabar asfawa farat timan kalege faanuge hashikoluga baru hunnane nama kalege faana nasru devwaname adi vidalwani kiketo kalege faanu qaumun kalege faanu beru kurbe do kalege faana nasru devwaname timan kalege faana duniyega hurejje kam gawana mi huriha kamakum ves dalalatu kurani kon kametto
ದಲಾಲತು ಕುರನಿ ನಸಾರಾ ಇನ್ನ ಯಹೂದಿನ್ ವೆಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ರಗಳು ಸಲಾಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಬಾಮಿ ಬಿಸ್ನಾಫಿ ಕಮುಗವಾನ ಎಬಾಮಿಗೆ ಫೊತುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಖಬರು ರಗಳ ಆಸ್ಪಾವಾಕ ehni ebaminge ilmu weringe tereng faraitaku mekaman ebbas mi waragat kun nawfal jahiliya zamanuga nasara dina wade wadagen fawa bekale ekalege fan ebbas hekiwe wadagen doni nabiya sallallahu alaihi wasallam macca wahiba wale me wadagen tin wade ekalege fan maccange ayat bawale mi farataki note ayat gennai farataki ei ramus jibril alaihi salam එහෙම මි අලුගොන් මෙන්න සාෆුකොන් එබ හෙකිලිබේ ඉල්මුගේ අහුලු වෙරින් එබා මියන්ගේ තෙරේ නසාරයින යහූදින්ගේ තෙරේ බයි ෆරායතකුන් එකම හෙකිය වඩාගෙන අදි එකලේක පානුගේ රිසාලතන් ඊමාම් විකම් වෙසෙබයිගේ බයි ෆරාය ඒක තෙරේක වරගතුනේ නව උදේ හිමිගේ වඩාගෙන එහෙම විම මියදු අලුගොන් මෙන්න එබ ෆෙනේ ලොබෙති අහුන් ඉල්මුගේ mi zamanuga science-uge mi zamanuga kankan ragadan enge hiritu qur'anuga asfawa hekita scientific hekita ebami honenge be enge kiritu qur'anuga asfawa gotakkam mi kankam mi dimawani erwadi huriha kami dimanuwe detto waragatu mone nawfallan adi ekaleka faana feniwadanu gannawa rasul sallallahu alaihi wasallam era shum beru kuren vetane ehnames තවරාතුගේ එහෙන් එගොත සිවකුරේ පාවාතිවේ එබේෆලුන් නම් එගොතුගේ ඉල්ම ලිබඩාගේ පාවාතිකන් ගබූල් කරති අදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ ලිබඩාගෙන් නෙවි ඒ වහී ඒ හගු වහී කමන් එබ්බස් වඩා ඒතරක් වඩා මියදු සයින්සුගේ තෙරේග හරගු වෙෆාතිබේ ෆරාත්තකේ බුන්නිස් තොග කන්නුවාන් ඒ hatima hamegani gabul kurani science uga asfawa ichchige kan ehnem se faraitta kiridu qur'an uga asfa miwa hagigettaka science dima wima wes adiwes gabul kuraka nule kiridu qur'an kimi haggu faikka nuwata kadelikin ebamun ekan gabul kuramunukam gavi nemwes ekan bodakama kiburu verikama adi jaha mansibattaka ekan kan du kolla ekan timage dulum igurarunuwe tima ekama bas nugunani ekkala tima kimi timage diriulun tafadu kotaka badalu kollenje hidane mi hekkaman hiko tedemme islam deena furihamen ulem vejjiya mihage uluma gulum baki gotaka battam korenje eenaye nudevene allah subhanahu wa taala nahi kurabba fawa kantattaka dimala ena ulenje ni islam deenuge daira ge terega mi daira ki mi hunna ulevene faseha daira mi hun diriuluma datikura daira enno namaves kidu qur'anuga mikankam migoten aswa wahidus hitame ki alunmenge mujtamauta duniyage ge tantaru tibe fulna peni wada gannawana hama kidu qur'anuga aswa wa hekitan ebamen eba dakka mihire hekitake mihiri as timanna menna eba fene mi yaginka misalaka dannawa kamu gawanama ballawa insanage ufedumuge marhalata kitu qur'anuga kita zamanusra kurinto saajte itan ahare kurim mani insana duniyan ufede marhalata enega mammaga banuga ufamwen anna marhalata bayan kore eta sate kahare fahum science very namika mi hoduni michikamu gawana ma alugonu me ma aulakum boduwegen ve nunto waragatu bunu nawfalam pure islam deena kidu qur'anan alugonu me iman ඒ එකලේක පානන් අදි ෆෙනිවඩානු ගන්නවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රසූල් කමාගෙන් ෆොණු වුමුන් එකලේක පාන බේරු කුරෙන්නේ තනේ රෂ් නමස් එකලේක පාන එකන් එගොත හිඟානකම විදාල්වේ අදි එකලේක පාන හගු රසූල් එක්කම විදාල්වේ එකලේක පාන ඊමාන් වේ වැඩාගති එයා විදිගෙන් අරුමෙන් බලාල මාත විතර හාදිසයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මීහු fawjan islam wa masekke quratan fenumu makkaga mushrikuuna tibe frone goda ganne nawana fadan ekan e ebami hunge na ekam go kurumati ga ebami hun ketteri veti beve waru kamakan nuwi em ebami hun salla koffa masekke feshi
muslimunna tafatu etan udagutaka dutturata kurma migota kuri dutturata ku natijagi gotun nabiya sallallahu alaihi wasallam muslimunna izna debani habush karaya hijra kuravi muslimun habush karen hijra kuravi furtama waft ege terega salama aya di Ja'far ibn Abi Talib amfade bebe fulum bes himeri wada gannawa ade muslimun habush karen hijra kuravuma ekiga wes adiwes Makka musyrikun ge hitakan hamajohme nulibunu bay muslimun ge huriyam mennennu etanan hijra kuri faraittabbe samura geneveto masekke kuri migota masekke kurum ge terega adi hadiyatan hifaagen mi fodwani Makka ge musyrikun wafde najashi habush karage eruge rasgefanu ate eruge veriyakam uri farataki najashiya veduma hadiyaya hifage wafdem mi fonwani Makka ge mushrik ki kuranto islam kamattaka hijra kuri faraitan abura Makka ya gene seba mi honna vendeni udaguta dinu mattaka imamihun gos dogu hadage wahagata midakkani Makka indiya mushrikun ge wafdu ආදීන ගෙන ෆරාතක මිබාමින් ඊමාන් වෙච්ච එදීනු ගමිවනි අබිදනි මේ ඉබාමි හුම් වකි කුරුමේ මෑම් බෆාම් වකි කුරුමේ ගායත්තිමාග මි හුම් වකි කුරුමේ මිෆද වාහකත මිදක්කනි අදි නජාෂීගේ දීන වෙ සෙබාමි හුම් කාෆර් වෙච්ච කියා මිෆද වාහකත කොමේකස් නජාෂිය කි ෆොයිද්දෙවුණු මි හුම්ගේ තෙරේග නුවත ඒ දීන තබාවගෙන් වා මි තෙරේග මෙනේ බනු ඉස්ලාමීගේ තෙරේග anu israel din taka dina imam begin ba farat adi ene ki ei dilati ogateri raskal ehme adulu veri raskal ehme ena najashi mi vidalwani timanna e faratu ge baswes ahafa e ibami hunna mi rasun beru kuranya speru kura komekas najashi aduwassawani muslimunge faratu wahaka dekkive Ja'far ibn Abi Talib wahaka dakkawani vidalwani ekalege fan wadagennevi miveni kantattaka genne ege terege ekalege fan rahimge gulun demehettuma baarolu pafawa wahakya mistakunna ogaterivuma baarolu pafawa wahakya Allah subhanahu wa taala fahish korawwa munkara takun duruma ekalege fan bayan kodde bafa wahakya miwahakata bayan kodde bima najashi vidalwani tiba mi gatuge be vehiye ekalege fan baccha bawa lebunu ayat tak tereng ayat mata fotuge bay Ja'far ibn Abi Talib dakkawani Maryam suratuge ayat ke vidalwani kaf haya ain sad ni ayat vidalun najashi habushkarage rasgefan vidalwani tifada sifataken muri adi tifada ayateke baawale mifa wani haggu rasuluge najashi eppasme wadagat e sifataku ga ahulu veri islam dinu ga asbawa sifataku ge e sifataka gwaleba farataki nabi bekalekka mangi kale fane eppasme wadagat embima najashi adege kurim waragatu pulu nawfal miwani islam deenuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge risalat ekale fan salatage fonuma fohege tedukaman hikiwe wadage adi hisabukum fuduri nun rengeto ekale fan iman ve wadage nevekan algon mennenge bayenge e nabiyya sallallahu alaihi wasallam najashi avaharavi duwahu hadis pul kurabba faave miyadu salih alaku marwechi ade kalege fan najashi ge macca kashnamadu kurabba fawa kam salu benenge ehma najashi bis waragat pul nawfal fadan islam wadage nilka e sabit hegi tali bifawa ehma ebe fulum hagigatuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge risalatu tedukuri kurin eba amihunge foittakuga ekam bayan defawat الله ويقول ربنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل إباميون نكي إباميون كفتقوا ليه فاوا نبيا
fahun annane kama bayan mefawa nabiyyan imam bibihun e yahudina nasara ngiteren islam din awma fahuga edina tabawi mihun gewa ebe komme nabi be kalaka komme rasul be kalaku sagigatuga emme fahuge nabiyage wahaka ebe kanunge ummatuge mihunna komme sifaiga bayan kurba najashi ekalege faanan haggu bayan wumun haggu egumun iman wadagat namase agulkin anna hin hadisaya sulhul hudaybiyya fahuga erwadi abu sufyan islam wadan gannawa abu sufyan wadan gannawani sham karaya ವ್ಯಾಪಾರಿ ದತುರಿಕ ewaguta dimaku nabiyya sallallahu alaihi wasallam fonumwa miwani hiragalla city fole kalefan ge risalatu fetru mattaka islam din ge da'wataka tafat ekik uslub tabbenun kuri algon men miyadu fada uslub tan algon men bis beenun kuranje tafat ekik uslub tan kalefan dinu ge da'wat fetru mattaka dinu ge risalatu fetru mattaka tafat ekik uslub tabbenun kuri egeteregen uslubaki rasras kalunna fonubi city ta hiragalla fonubi city ga kalefan bayan kuramba fawani min Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslim taslam ya foga bayin ibarat ta message Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam ge faraqulu ila hirakal azimur rum ge raske fan hiragalla aslim taslam islam wash er salamik kalbe komme kasmi city fulawma ekiga hiragal beerum vi mige teddogu balala iri ada ibarat ken aslim taslam islam wash er salamek kan libe makka ge biman ufen wedage farataku gahiku hivvara ekiga josha ekiga ibarat ke mate city fule mi fonwani ibami honnaki shami rumi naki er muslimunna ehide demundiya farai erugat mushrikunna ehide demundiya farai erugat mushrikun arabin tibi ruminge baruge rasula tibba kulliyaka faalwi nabiyyak fada muhimmu ibaratake himene city fule fonuima ekama ekantetta chekkuram beenu bege hiragal mi dannawani vidaluwani enage sifanna arabi karan makkai yafari gafila gasule faraitage fenijjekam gawana mebami mayyar kokun gennash dimawani abu sufyan nasiba abu sufyan aykalege fanuge gafila hayyar purebi geneveli ennama fahuga abu sufyana nuata e wafda me genamunu faraitaka tarjamane kade alani e bangina bas nege ti tarjamane kade alama fahuga hiragal mi suwal kurabani e bami honna bunashe ege tereng emme sharaf emme mi nabi kama dawwa kura mi hun eru buni nabi kama dawwa kura adi honna qabule nokure ehme mihum kiyani nabi kama daw ebe hum terem faalugen gole nabiyaya emme gaay nasabuge veri farata ki kobato baladesh ena kuriyen jehesh egota ehen suwal kurima abu sufyan vidaluwani timan kalekfa abu sufyan rasul sallallahu alaihi wasallam e wafduge tereng genewun menge tereng nasabu gotuge mekay heragal beenum fului beenum vi emme kaari nasabuge veri faratan emme ragalak han higago ingene tibe ekama behegotum olum figu e fawga dentibi mi honna mi gunani abu sufyanuge fahappulu gatibesh adi timam mi kura suwal takan abu sufyan dogu jawabe difi kam gawanama abu sufyan radiyallahu anhu dogu jawabe debba fi kam gawanama tiba mi hum kalege fanu dogu kurash e fawga emme furtama suwal kurabani
rasul sallallahu alaihi wasallam ge nasaba behe elek fan asbawai tahiru nasabakuntu Abu Sufyan ekalege fan vidaluge faawenge tumi algon menna mawduwa iha bodan nugulun kamuga wiena mes muhim nuktae ekalege fan vidalu wani timan kalege fan eduwahu dogu hedun ei timan kalege fan ladu nuganna kamennama eduwahu timan kalege fan dogu hedi e ad islam wada nugannawa nabiyya sallallahu alaihi wasallam go macca dogu hedime arabinge terega eruwes dogaki ei ibamiyunge terega nafretteri adi ibamiyunge terega riveti akhlaaqu mulin idikila sifen kan ege Abu Sufyan vidaluwani radiyallahu anhu vidaluwani eduwahu timan kalege faanan ibamiyun dogu nisbat kurima timan kalege faanan dogu ri ekwan ehme ekamattaka timan kalege faanan e kuriha wahakataka barabar jawab devi kommeka suwal kurima vidaluwani keketo vidaluwani emme tohiru emme sharaferi nasabune kalege faan wadagat en suwal kurawani kalege faan gowale wani kon kantattakatto kalege faan gowale wa kantatto wa hadikki e kalege faan imam wani kom baitto vidaluwani kalege faan imam wani faqirun nani kamati efoga baavaru mikhala suwal tak kurabi rasul sallallahu alaihi wasallam behegotu suwal tak kurabima e suwal tak kafuri hama jawab evves doga kanula Abu Sufyan debbi kurinde ne fada denne wima komme suwalaka wakin hiragal e suwale neguma fahoga idannani idalwani kalek fana miweni suwale kurabime miweni suwal kurima miweni suwala kalek fanti debbi miweni jawabak ehmima mi nabibe kalege sifai nuri mi sifai nuhunnan nabibe kalege kibagalu hiragal ekaman ebbaswi adi ebbasuma fahoge emme fahon ena imam wan gastu kurma fahoga enege verikamuge himene baru taka mismi hon geres islam diinuge wahaka taka islam dina dawwadde masakke kuri tanahi ene fenigen di ibamiyunge tereng ene adekula bagawat ekkofane kamuge biru verikame fenigen wagutun ena verikamattaka nuwata enege raskamattaka ena iman kam inkar kuri iman najashi alumne fenigen di haggo eguma ekiga iman be wadagen ehna me siragal eneyan e haggu egi faaluwe eyan i'tirafwe ehna mesen inkar eyan i'tiraf ehna mesen kan qabul enuk islam wa kan era qabul enuk ehme al imam nawawi rahimahullah vidal faawani hiragalakan evve suzrenit Allah subhanahu wa taala hidayat dakkan huri farata kanuni hidayat nulibe ehma yaqin kame huriha kame ene gaimacce faaluwe huriha kame ene kadele ngegon ehna mesene imam wan gastu kurma fago sanekkaves jaha mansabattaka ene imam kama dekolne me dalu menne feni gendana on men mujitamoga ene miweni goteke mi ragal goteke mi islam dun kan og goteke hadelege enge hiduga ves ene ekkala goy du kon nulam lekin e hunnani kiburu veri kam bay fara bodak bay fara nikemetinna ki huleje hidane bay fara enege magama enege mansibattaka ehma ni fursatu galu men faaha kollen jehelu beti akhunna aftu algon men nan haggu eguma fagal men ki muslim kam ga wahidu kamigga ragalu gon eguma fahuga e ragalu gon algon men jehele tabawan ragalu gota evve salega tima zaman suram fisigen danna gota ki ei emme ragalu gon ekumuga komme kamigga pahari danne higada e tima ya hamen ilmu libma fahuga e ilma tima jehele amal kura e amal kurmiha nukurmiha hori tafad ballawa najashi kalege faana ekan egi wadaga tuma ekige yak imam gumu ekalege faana li wadaga ti kiha bodu kaamiya betto swarge gahuli weri ka begendi inshaallah nabiy sallallahu alaihi hadithul qur'ani ma tarajul salih mihe kemiyat avhare gidi ade den ekam hiragal begendi iman kam ekkibabe kafirun getere ema khulasa ki lobeti akhu algon menge mi deenuge haggu kan ඒරුගේ තිබි යහූදීලා නසාරා ඉන්න බස් කඩේලි එගිෆාවේ අද එබාමිහුන්ගේ තෙරෙන් ඉල්මුගේ අහුළු වෙරි
එකන් කමන් හෙකිවියේ අද එකතරෙන් බයෙන් මියහොම් ඊමාන් වියේ එහෙම අලුගොන් මේ මියදුග මුජිතමෝග කීර්ති කුරුවාන් අලුගොන් මෙන් ගැම්මති ගොන්නිරු ට්‍රාන්ස්ලේෂන් අලුගොන් ගැම්මති ගොන්නිරු ලොබේති අහුන් අලුගොන් මෙන්න කීවෙගෙන් තෝයි සයින්ටිෆික් හෙකිතන් අලුගොන් මෙන්න කීර්ති කුරුවාන තෙදු කුරා සයින්ටිෆික් එකෙන් හෙකිතන් අන්නේ ඉරුවෙස් අලුගොන් මෙන්න කීර්ති කුරුවාන අමල් නුකරවෙනි අලුගොන් මෙන්න කීර්ති කුරුවාන ෆුරිහෙම ඊමාන් වෙවෙනි අලුගොන් මෙන්න කීර්ති කුරුවාන ගංගවාෆා ගොත අයිගොත අලුගොන් මෙන්ගේ හය බට්ටන් නුකරවෙනි එහෙම අලුගොන් මේ බජේ මිකම දෙති රෙවිස්ත අලුගොන් දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන් එම්බෙන්න කීර්ති කුරුවාන ෆුරිහෙම යපෝලපම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒෆල් තෞෆීක දෙව්වු කීර්ති කුරුවාන ගවා එම්මෙහා තාලීම් තකන් අලුගොන් මෙන්න عمل كورمك هي توفيق الله سبحانه وتعالى عليكم هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.